Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Amok nga awanan ti panagayat mo kanya, Roldan. Ngam ipagpagapumla ko man ka nagiti anak ta. Melba. Pangaasim, di nakmingmingan iti kasta. Sungbatam ti bagbaga. Awan pa iti kordak. Awan kwartam, kasta la ka na yun ti sungbat mo kanya. Tunggalag dawatak iti para kadagiti anak ta. Di na kumamot obligain. Ngam sika ti amada. Obligasyon mo ti mangipangay iti kasapulan da. Siya kadilang. Tulungan nakmat Sikamot ti inada. Siyak ti pangibagam iti kasta, Roldan. Apay, di mo ka di makita ti adu a sakripisyo kadakwada. Tapno laang maipaayak ida iti nanamay a panagbiang. Oh, isardeng tanti saritaan tamel ba? Awan manen ti pagturungan na no itultuloy ta detoy. Sige, ngam pangaasim tamang ted kanto iti allowance dagiti ubing. Unay mo dayta na sinay mo, Melba. Ang sasaruno, sakit nagdatagsan. Ni Roldan, dumawdawat ang iti allowance dagiti ubing. Ngam awan apulos tintad na. Una yun daya lalaki. Talaga nga irresponsable. Irresponsable at talaga. At dati pagbisyo na. Ngam no para kadagiti putot na. Awan. Ay na, bay amon girl. Di mo sangitan ti kasya klase ti lalaki. Ay, awan tinasakit abakrang ko nga ure agsena kami. Ngam tinasakit. Di na pagan ano dagiti putot na. Awan apulos maitid na uray piso. Bay amel ba? Padlasi ka kasarita inton maranaak. Barang siyak ti denggan na. Ay na, kunak no di mo ipaypay so ti panang sukon mo kanya, darling. Mabalin ka di man. Saan ang mabalin na di ka sukunan? Kaputadyak kayat ang mabanbanog ka. Ay, si kakik di man. Anyways, thank you, my love. Awan anyaman na love. Basta si ka, aramidak ti amin. Saan at matunay ang mabambanog? Anya ko mati pakabanog ak unay. Kat boarding house kan pagadalan laang matiturong ko. Basta love, aramidak ti amin. Gapot ay ayatan ka. Kat si ka, sapay ko taigaad mo mati panagadal mo. Sure, my love. Gaputa tiyak kayat asayangan dagiti amin a sakripisyong para kanya. Mala, lumugan ka nga rodan, love. Mapantapay mga nitikla sa restaurant. Sakbay nga aglayon ta, ijay apartment. Ti ayo palalaki. Apay ka di, June. Kita manje paruwar iti dayta aklas a restaurant. Daroltan kan ti babae na. Ay, dayta ti ibagbagak idikan ka nga aramid na, June. Ay na, makaparurod mat nagpaiso tayo dyan lalaki. Ang dakortana, aramatin na, di babae na. Ngimno kadagiti anak na, awa na pulos. Hay! Maawatan mat nga taitan direk nak, June. No apay akanayo nak ngagliday. Hay, unay matan di kastang agpaiso. Nasakit direk nak. Saan aga po itipan nakapukaw ko kini Roldan? No dikat nasakit direk nak. Gapo iti aramidan na. Malidayanak para kadagiti anak ko. Gaputan na ipaidam kadakwada ti pamatag ti may sang ama. Bay, Amel ba? Di mon pilitin nga isubli ti pagtangan nyo.
No dinan kaya. Basta isurong dagiti anak mo. Iti nasaya ka susuro. Tapno at the end of the day, they will become successful. Kat maamilis to ni Roldan dagiti amin na nagkukurangan na. Nasaya at man, tanaranaan ka, sika alalaki. Tapay mat. Anya ka di man ti ibagam sika, bakla. Hoy, di nakpastusan ha. Ding ka man imbag dagiti ibagak. Kahit ibagam mo na. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Amom, Roldan. Ado kami ang nakakita kada kayo iti babaim arimuan iti may sa aklas a restaurant. Ha? Apay, di ka kadi makonsensya iti daytang aramida? No iti babaim, gastos ka. Idinto tawa na pulos ni mayaw awat mo iti asawam para kumakadagit anak yo. Anya? Man nakibiyang kamata niya. Saan ka makibiyang nurumbang dara aramidam? Isaksakit ko laang dagiti anak mo ken ti asawam. Na. Ang mga gidimad na kurso na Adam ni Melba. Mabalin mo ka, tasublatin. Ay na, nagala sa talaga ti ugalim. Ay na, agpanunot ka, Roldan. Tigidiputot mo ti suportaram. Sana day diya babae. Panawan kan. Kung naklaki din niya ti ibagam. Agpanunot ka na imbag, Roldan. Tikiti anak mo ti suportaram. Gaputa sigurado ang mapangnamnamaan to ida. Oh. Uray po utem. Ti babae akaw kausam ita. Di nantupulos labaan dagiti murang mo inton lumakay kan. Oh. Iti day diya lang ana. Ha? Madlaw asa balila ang tikat na ken ka. Anya? Manang, ni magtatang dyan nag-drive iti limabas alugan. Wan nga ro dading ko. Pinasardag mo kumaatap no nakilugan ta. Adayo pa iti pagnaanta. Bayamon ading ko. No kayat na tanga ilugan, nagsardang ko ma. Ngamsaan mat, gaputa nagpartak ti panagpataray na, akasla di na ta nakita. Asino ngay nga ta dyan lugan na? Jack mo, ading ko. Ay na, bayamon, saan nga iso ti panunutam? Ha? Ala, umaykan. Partakan tan timag na, tapno saan ta amala daw iti pagadalan. Naimbang man ta di mo inlugan dagiti dua nga ubing, darling. Tumaktag dalaang love. Lakit di Kan may isa. Kayat ko, syakla ang ti ilugan mo, ti ilugan mo. Diyak kayat nga adda ti pasalsali. Sika talaga, love. Kasta ti kayat ko, love. Kayat ko, asyakla ang ti ayan ti atensyon mo. No kumangarod mabalin, kayat ko, nga agkadkadwata akanayon. Ngam sana mabalin, love. Gaputano kastaman bilang, sa anak ang makatrabaho. Awan to ti pangalaan tayo ti para iti masapsakol ta. Ha? Sana bali, tagdindan natan. Tunggal malam, sangpatan ka. Tunggal agsapa, agkuyog ta arumwar. Ngam promise mo, love. Di ka makisinsin-narak iti nagtsaka nga asawam. Uwan, love, di ka madanagan. Tauray malablabasak iti pagpespestuan na. Diyak pa kan ano? Gaputawan apulos ti mariknak nga uray basit apanagayat ken kuana. Nasaya at man, takabailam nga ilugan ti babaeng iti special alugan mo. Idin to talinabsam laang dagiti pinutot mo. Ha? Ay naroldan, high schoolan dagiti anak na. Saan ang mailimod kadakwada tar aramidam? Amin anagalas nga aramid mo, makitkita da.
Iso nga amudan, ken naimulan iti panunot da, adi ka mapangnamnamaan nga amada. Anya? Katwan man. Apay, masakitan ka iti imbagak. Pudno man. Oh, makapabwis iti kastoy. Saan ka lang aruda na kaya't amakita? Nga maranaan ka pailaan? Simple lang dayta, Roldan. No di nak kayat amakita, umakar ka iti lugar. Di nak mapapanaw dito Gaputa dito iti pangalalaak iti masapsapol dagiti nasisingpet a pinutot mo a pinanawam. Melba? Aywan gayam. Tangay naranaan ka. Mangtad ka iti pagbayad ni Ashley iti matrikula na. Antoy. Awatam da ito'y. Tapno di nak singir-singiran. Ha? 500 pesos? Panagkunam ka di kat umanay da ito'y? Oh, come on, Roldan. Saan ka anayanak idikalman? Tapno di mo amuti balor ti kwarta ita. Awan nga rod kwartak. Okay. Sige. Di kan pilitan no naka-reserve ti kwartam para iti make-up day di a babae. When no, pag-hotel yu kit di. Anya? Nagbastos ka mo agsasaumelba? Oh, bastos gaya ma. Panunutam man anaimbag day tar aramidam. No saan a kinabastos day na. Ala, pumanaw kan Roldan. Ngam di kan to agpabasol iti kamaudyanan na. Adida kan kayat atalyawan dagiti anak mo. Anya? Love, jakon kayat daytoy abag ko. Daan mat nga mainan. Anya? Kano day tayo ginatang ta iti mall anagnina? Nga manumatin abulan nga inaramat ko. Iso adyak kayatan. Kayat ko asukatan. Anya? Api nga agmulagat ka akasta. Di mo ka dinangag ti imbagak. Wano? Di mo naawatan. Ngam love, awan pa iti paggatang ko ita iti baro abag. Nagkari ka kanya kang agdan nata. Kat ipaay mo amin akayat ko. Iso ano di mo kayat apanawan ka, tong palam amin yung ibagak. Love? Basta. Inton bigat mo't lang. Mapantamanan ijemol. Kat gumatang ta iti bag ko. Gaputa jak kayat adag ito'y laang ti pagsisinno katak nga aramatan. Anya? Ay na, Marimel ba? Matungpal matlangin tanapahap mo nga agyan iti natalga da balay. Wan nga rod yun. Ay, kamaudyanan na. Kansan la natalgad? Napintas pa ya balay. Ay na, kano akmat nga tayo, amadan iti kasto klase ang balay. Sika talaga, John. Simple lang ang matday to abalay mi. Ay na, awan angam nalinis taglawlaw. Kan nagmaya, ti pan naka-layout na. Ay na, kablahon ka manen. Ay na, kanayunig to umay dito'y taumay ko man enjoy yung tagtugaw dito'y nalambot a sofayo. Sika talaga. Wun ka di. Welcome ka mat dito'y balay ka. Ay na, dayto'y ti imunaan na ipundar dagiti anak ko. Dayto'y ti pakakitkitaan da iti sweldo da. Daytan jay bagbagakitikan ka. Adi ka sumuksuko ang mangisakat ka dagiti anak mo. Kaputa, at the end of the day, da kayon to tagbaligi. And this is already the day. Huwan nga rod, friend. Kitagyaman na ka,
Gaputaadda kayo akanayon anang patpatibkar kanya. Ay nawan, friend. Sika talaga. Kumusta mga tan ni Roldan? Ay na, hindi mo lagi pandadya lalaki. Sigurado alakayan. Sika, amare. Di mo ibaga nga, in love ka pa ilangan kan kuana. Ay na, saan aday tati kayat ko asawan? Basta, tinapatag ita, kiti pa nagbiagyo nga agiina, amare. Ne, sika gayam da itan Roldan. Owen John. Naimbagman ta naranaan ka. Wen, katsika, apeng itakala ang amakita, sa dino ka di asuli ti lubong tinaglemlem mangam. Ne, apeng hagsinaay kan? Awan, John. Ay na Roldan, no dagiti agiinam, nga inabandonam ti kayat mo adamagen, ay na, nagmayati pa nagbiagda itan sika. Anya? Wen, magatang da amin ang akayat dagatangan. Mapanda amin iti kayat da ang papanan. Kadno kasla doon niya ita ni Marimel ba? Kaputa nagpintas ti balay da pinatakder dagitan nakyo. Kanada pa yung tilugan da. Mamahalin ko naman. Ay na, awan mon Roldan. Sayang. No kumasaan ka nagloko idi, mairaman ka ni ti balida. Ngam saan mo ngamin, tatila inararamid mo. Kita man talangam ita, kasla awan ti nagbaliwam. Kumusta kayo man iti babaim? Nasaya at madyon. Agin inayat kami lata. Agin inayat? Wano? Agin inayat, gaputan no choice kaitan. Mala, panawan kan. Good luck. Anyan. Napaisuan akmaten kadagitim pagpagaday di abakla. Makapakonsensya kat ngarutan. Sika talaga. Apay kastamot ng timbagbagam kin ni Roldan. Ay na, goodbye tapno maamiris na, tibidot na. Ngam amangan mo't na ibaga na adim makil ti ulok. Gaputa at dabasit nagbaliwan ti panagbiag ko. Ay na, apay ngamin ang kastapay lang ti panunutam. Bay amon ko nang ngarudan, tapno mapanunot na amin nakamalina. Jun. Gusto lang tinaramig ko, girl. Tapno maamiris na, ang malaki pala kayong kawalan niya. Iso husto, di ka nagprotesta. Ni matatang dinalabsan ta magmag na, ading ko. Wan nga rod manang, nakitak mo't laang. Kunak ano isardeng mo day tulugan kat ilugan mo. Naging inayad ka mat ijay batog na. Talaga nga inkagarak tinagin inayad iti batog na. Tapno makita na, adata tinakalugan dito'y alugan. Anya? Wan manang, gaputa kayat kumot amarik na tinarik nata idi. Idi di nata inlugan, idi ubing tapay lang. Agasam man ti kinatangsit na nga ama. No kasta, kayat mo abalsan ni tatang. Saan mat kiti akasta manang? Ngam kayat kulaang nga iparik na kan kwa na, tirik nata idi. Ala ading ko, maawatan ka, tauray siya. Sa diwa pa'y lang itirik nakdagiti nararamid na. Nung pangasim tadi ka agimulay tigura. Ininot apunasam ti sakit tirik nam kanitatang, ading ko. Talaga gayam anapintasan ti panagbiag dagiti anak ko.
Kat no kayat mo ti agsubli ka dakwada, ti agsubli ka lata. Nawaya ka. Valerie, Kat isumat. abay akasta kamaten. Abay, ada ka di problema, Roldan? Nagbaliw kan. Sipod na abdaan ka iti trabaho. Dinakpayan masango. Gaputa dagiti gagayem mula ang hindi sangsangwam. Adula amin dayta. Kita amot dayta lang ama. Di ka payin mapangnamnamaan ita. Mano atawon mon iti trabaho. Ngam saan amanay na yun anti sweldom. Anya, kasta itan ti bagpagam. Kalpasan ti amin anaaramidak parakan ka. Ha? Pinanawak ti pamilyak parakan ka. Amin nga investments ko. Sikatin ang ibos. Sa ita. Kastakit din ti bagpagam kanyak. Apay, naragpat mo nga tati kasasaad mo ita iti biyag. No awanak anagsakripisyo parakan ka. Isingir mo kaditan amin, Roldan? O sige, ikan ka iti dakkel agatan. Ngam ti kasukat na rayta, kat ti panang wayawayam kanyak. Oh. Pumanaw kan dito apartment. Gaputad di kan ay ayatan. Valerie. Anak ko, anya ka diti mariknayo ita. Tagkarasubli dito'y balay ni tatang niyo. Ay, jak maawatan tiriknak nanang. Kaslaawan lang para kanyak no umay dito'y balay. Awan ganas ko ang makisarita kan kwa na. Ngam awan matipanggap ko amang bastos kan kwa na. Katsi ka, Jenny, anak ko. Kas iti na ibaga ni manang nanang. Sa diwa pa'y lang amin iti panunot ko dagiti inararamid na idiubing kami. Ay, maawatan kayo anak ko. Ngamsapay ko ma, tadi kay agimula iti gura iti amayo. Wan nanang, di kay madananggan. Sana bali. Taing enot mo't amaikat ti sakit tinakamikan kwa na. Agyamanak no kasta anak ko. Mamakawan kayo. Kan punasan nyo tigura di takaunggan nyo. Tapno maaddaan kayo iti peace of mind. Pasensya kan, Roldan. No ti kayat mo kat agsinublanta kas agasawa. Ladingitek. Ngam awanan ti gandat ko ang makisinublan kan ka. Melba. Sana bale, tanapakawan kan. Kastamat dagiti anak na. Iso na lang ang tadida kayat ti makisarita kan ka. Kandida ka kayat amakaden na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan. Gapo iti naaramid ko kada kayo. Kinunakmatan. Napakawan kan. Isong awan ti pagdanagang. Sige. Diyakon ipilit ti bagik. Ngam, awatom ko maday ti Melba. Usarin nyo kadagiti anak ta. Diyakon kasapulan day taroldan. No idi kat agpakpakaasiak nga aglimlimuskan ka iti sinti mo. Saan itan? Gaputa umdasan kanyak ti birok dagiti anak ko. Kat didak matbisbisinan. Ha? Sika ti ad-ad ang agkasapulan iti day takwarta. Gaputa sika mismo tinangibaga. Nga inibos ni Valerie dagiti amin ana ipundar mo. Kat awan tinagbati nga uray basit kumalaan. Diyak ang buti bagak, Melba. Ngamang namnama aklata. Asapay la kuma. Tadumtang tuti panawan.
ngagdadan natay matlaan. Kat naan anay ton, ang mapakawandak. Panunutan anaimbag ti may sabanag, sakbay nga aramidan, tapno awan ti pagbabawyan, inton madanon ti panawan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarapay.